Ilanga le-May Day ilanga liqakathekile kakhulu kwizisebenzi, ilanga elabekwa eceleni ukuthi izisebenzi zibuthane all over the world. Ilanga abalinazayo balinaza ngokuthi babona kufanele ukuthi izisebenzi zibonakale njengabantu abaqakathekileyo elizweni. So kithi ilanga eliqakathekile kakhulu, kodwa ke inkinga ukuthi silinanza sikusimo esinjani. Abona yinkinga ekhona kwamanje. Abaningi sebebona ngathi akona akuqakathekanga ukuthi kube le May Day. Kuqakathekile ukuthi sibe lelanga elinje, kodwa i-environment esikiyo ngalesi sikhathi iyebangela ukuthi abantu abaningi bebone ngathi akona ilanga elingaqakathekanga, ilanga abangasoze bebuye futhi okubuthanwa khona, ngokuthi abantu impilo yabo iba nzima, izinto ziwomile, kungaba iholo liphansi, ezibhedlela akula mithi etholakalayo, laba bahlala khona bahlala ama-hours amagetsi engekho, amanzi kwesikhathi abawatholi, imigwaqo abahamba kiyo kwesikhathi lama-pothole. So kuba kuningi empilweni zabantu abahlangana lapho sebebona ngathi akona ilanga aliqakathekanga. It's because of i-environment izisebenzi ezikiyo. Okwamanje izisebenzi eziningi azilaqiniso ukuthi kusasa ziyaba lo msebenzi, ngokuthi izisebenzi eziningi ziku-fixed term contract. Laba nabantu abasayina ama-contract namhlanje iphela kusasa, so esingathi precarious work abayinikwayo ngamakhiwa. Umsebenzi wonke umgwazo, imisebenzi engasoze ibanike elakusasa. Ama-pension abo imali kade beyibhadala nxa umuntu ephuma umsebenzi katholi lutho, so ubona kungaqakathekanga ukuthi aye emsebenzini, yikho abanye sebebona sebeprepare ukuzisebenza. So abantu babuthana ngelanga leli, kodwa bephakathi kwenkinga ezisabisayo njengezisebenzi. Thank you.